آنیا کردی لی سوریه و خواندنک جبو لی دارخستنا مانگرتنک جماواری بلاف کر. ترکیه دا خواست جه امریکا کر پروسیا آواکرنا خالین چاودری لسر سینوری ترکیه و روجاوای کردستان راوستینه. وزارت دروی امریکا روسیه و رژیم اسد به هولا کوچکرنا رکفتنا ادلبه تومت باردکه. جارک آدیسلاف راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا مها یازدهان هات درخستن و تیده لسر روشا سوریه بگشتی و هرمین کردی به تایبتی و داویترین پیشاتین چارەسەریya کریزا سوریه و هلوستن ولاتن زلهیز و ین هرمی و رولا وان ده دوسه سوریه ده و انجامن گرا سروک برزانی و بغدا و نجفه و هن ولاتن گنداوا عربی و پیشوازدیا جه سروک را هاتی کرن باندورا وان هاتیه راوستاندن. راپورتا سیاسیya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya meha yazdahan hat derxistin û têdel ser rewşa Sûriyê bigiştî û herêmên Kurdî bi taybet û dawîtirîn pêşhateyên çareseriya krîza Sûriye û helwestên welatên zilhêz yên herêmî rola wan di dosyeya Sûriyê de lotkeya bîst welatan serbarî pêşhateyên Herêma Kurdistanê û encamên geşta Serok Barzanî bo Bexda û Necefê û hin welatên Kendava Erebî û pêşwaziya ji serok re hatî kirin bandora wan hatiye rawestandin. Di raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya meha borî ta dawiya wê mehê de behsa encamên Kongreyê Lotkeya bîst welatên herî dewlemend li cîhanê ku li welatê Ercentînê hat darxistin kir ku tê de di destpêkê de krîza Sûriyê hat li ser masê ji ber giringiya wê ku hevdîtinên giring tê de hatin encamdan jî ciwan hevdîtina Donald Trump serokê Amerîka û Recep Tayyip Erdogan Serok Komarê Tirkiye ku di civîna xwe de Erdogan helwesta Tirkiye ya leşkerî derbarê sînorê xwe bi Sûriyê re wek nimûneya Efrînê daxuyanî ji aliyê Amerîka ve bû cihê guhpêdanê de ku berjewendiyên xwe bi parastina hêzên şerê terorê dikin yan jî parastina deverên ku dixwaze jêr kontrola wê de bimînin li Rojhilatê Feratê ji aliyekî ve ji aliyekî din ve razîkirina Tirkiye wek hevpeymaneka stratejîk li deverê li ser dirêjahiya dîrokê. Di raporta siyasiya PDKSê de bal hatiye kişandin li ser civaka navdewletî û hewlên dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re ku tê de hatiye civaka navdewletî pêşhateyên krîza Sûriyê yên girêdayî welatê Asîtana û Sûçiyê an golê vegera Cenêv yek biryarên navdewletî hejmar 2118 û 2254 ji bilî wan jî astengî û kelemên li pêş çareseriya siyasî li Sûriyê ku rejima Esed bi piştevaniya hevpeymanên xwe Rûsya û Îranê encam dide ku dawiya wan astengiyan rejimê red kir. Dibêje ku nabe tu hêzên navdewletî yan herêmî beşdariyê danîna destûra Sûriyê ya paşerojê de bikin. Got ku tenê Sûrî xwedanê wê biryarê ne da ku rê li ber çareseriyê bigire û dubare hewlên wê vegerîne destpêka pirsgirêka Sûriyê. Ji aliyekî din ve di heman demê de Amerîka û hevpeymanên wê li ser helwesta xwe bi derxistina hêzên Îranê ji Sûriyê cibcîkirina biryarên navdewletî derbarê çareseriya siyasî li Sûriyê û amadekariyên li paş komîteya destûrî berdewam in bi taybet ku civaka navdewletî di daxuyanî wekû destûra Sûriyeya nû amadeya û bi dawî hatiye û karên hatî kirin dê neberûvajî destûra nû bin wek rêveberiya nû ya çaverêkirî ji bo Rojhilatê Feratê û hebûna Rûsyê li Sûriya nû de. Lewra têxuyanî ku di mehên bê de ango di sala nû de dê pêşhateyên pir giring encam bidin. Raport her wiha behsa pêwendiyên Tirkî bi Amerîka û welatên Ewropayê dike û dibêje ku rewşanha Sûriya tê de derbas dibe hêlaya pêwendiyên wê ber bi rûpeleke nû ve biçe û li gel welatên navbûrî baştir bike serbarî mana pêwendiyan bi welatê Asîtanayê re. Sûd ji doseya kuştina Xaşeqcî û pêşhateyên doseya Sûriyê kiriye lewra Tirkiye karta destwardan û derbasbûna deverên Rojhilatê Feratê wek nimûneya Efrînê yan jî divê Amerîka piştevaniya xweş çekdarên PD re rawestîne bikartîne. Amerîka jî naxwaze her du aliyan ji dest xwe bibe di dema niha de. Derbarê geşt û seredana Serok Mesûd Barzanî ji bo Bexdayê û Necefê pêşwazî û şêweyê pêşwazîkirina Serok Barzanî ji aliyê serkirdeyên herî pilebilind di hikûmeta Bexdayê de di raportê de hatiye ku pêşwaziya Serok Barzanî wek serok dîsan hat kirin. Serok Barzanî destkeftin û pêngavên siyasî zêdetir ji nerîn û baweriyan bi dest ve anî û karîbû pirsgirêkên navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de di nav wan de
pirsgirêka deverên cihê Nakûkiyê navbera wan da û wekû Kerkûkê û pirsên darayî û yên girêdayî Pêşmergeyê Kurdistanê û baştirîn çareserî pêşkêş kir û nermayiyek di peywandiyan de bi wê seredanê durust kir. Serbarî beşdariya Serok Barzanî di çareserkirina pirsên aliyên Iraqî navxweyî re lê Bexdayê. Lê aliyekî din jî Herêma Kurdistanê piştî hilbijartinên parlamentoya wê ku Partiya Demokrata Kurdistan serkeftineke mezin bi dest ve anî rewşa xwe ya siyasî û rêveberî amade dike ku serkirdeyetiya PDK berbijêrên xwe Berêz Nîçîrvan Barzanî bo serokatiya Herêma Kurdistanê û Berêz Mesrûr Barzanî bo serokatiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê berbijêrkirine. بله تماشاوانین هیجان حاجی محمد علی اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گل هیلا سکایپی میوانی منه دماتا باش به ماموسته دما باش سلاو رجوارا و تماشاوان آرکیران زور سپاس دسپیک دست خوازم ناسکم خوندنا پدکسی جهفکشا سیاسی یا روجهلات چه مفرات رچیه مثلا کریزا سوری توایی و روجهلات فرات تایبت دنیا زانه ایرو وضع سوری توایی گشتی نمایه ایدی دستی سوریا دا نه رژیم و نه اپوزیسیون اجبر ویجی هزی ناو دولتی تایبت امریکی و روس و ترک و ایران او نیگو پیشروجا سوری دا رولک خواه مزن هی گو ترتیباتا و گورتنا و تغییر تیدا بدن کرن اجبر ویجی امد ویجن ایرو او نخوشین سر سوری ده هاتن سر روجاوای کردستان ده هاتن وک حلال عفرین چیدو ایرو روجهلات فرات هیویا ما او بکارن ام وک انجمن اجتماعی کردی ام وک پار دموکرات کردستان سوریا ام بکاربن ترتیب نا خدمت نا بگن ناو مالا کردی بدن پیکانین او ناو مالا کردی پیویست تجبوی کردا جبوی خلق جی و عالم جی دست خوا بدن دست کردا و کشتگیری و آریکاری کردا را بگن تایبەتی بکەن بێ قۆناخێ ڕەوشا کوردی و ڕەوشا ڕۆژهەلاتی فوراتێ تایبەت ڕۆژهەلاتی فوراتی ئیرۆ گرێزر سەروێ هاتیە سکراندن ئەم بکارن خزمەتێکیش مڵەتی خۆرا بکەن ئەمانی کوردی باش بێ مەسەلەیدانێ چۆپینن و دەولەتێن زۆر هێزبە دانوساندن گەلوە هەنە ji بۆی ئەم ناما خەوەک و ئەنجومان ئەم دگەینەوە ئەمت بێژن پێشە ڕۆژە سووری دێ و ئاوای هەبێت بله ماموسته امریکا تخوازه آن بحثا دوباره ازمون حریم کردستانی لروجهلات چه فراتید که امریکا تا چرا دایی که جدیت وی که ده؟ امریکا دائما الحمیده برین دنیای سوری جه نجدایل گور برجواندی خود که و برجواندی وی چت خوازه روجهلات فراتی وی بده بکارید طیبت تخمین آمده هینا کرده لروجاوای کردستان تایبەت هێزێکی خۆی گرنگ هەیە لێ دەوەرێ ئەمریکی وێ بخوازن وێ هێزێش دەست خۆ دەرنەینن هەمی بەشی خۆوانێ جا مەسئلەوە وەک باشووری کوردستانی خزمەتن ژێرا بگەن یام ئاوان دی تەرتیباتن دیتر ئەوە حتان هۆ نەزەلالە نەخویایە عالیمەوە وەک و پەدەکەسێ وەک ئەنجومانی نیشتیمانی کوردی ژبەر وێژی ئێمە ئەمت ببینن چ گاوێن بێن ئاوێتن ام بکاربن دنگی خواب بگیرنوا هی نامه هبونا کرده سر آخا کردستان تایبت ایرو روجهلات فرات چه گورتنین بیکنن چه نقشریه بداین هبونا ما کرده دویته دام حاضر بن امریکیل گور برجاندی خود چغلون ام جوا گو کرد هبونا ما چه به امجرا خدمت بگن امجرا آماده بن ماموسته پشتوانی امریکا جدوزا کردی را چاویه نرینی یان ارینی تی خوندن امریکی تقدیر آمده کرده پاشگوه ناکن نه وگو کردتنه وگو همی پیکاتین سوری همی پیکاتین و مکونات سوری ده هی امریکی خوازن دستور گنه سوری رادانن او دستور ما فی همی پیکاتیا تیدا پیدا بد پیش روزا سوری دانی کردجی بس جوا پیکاتیانه و کرد بنسبت امریکیت ازمونک امریکیه بترکارا هی تجربه کیا خواه دریجی کرد راستن سر ارده قوتگن استغناء جه نای کرن کارن احتمال سر کرده بگن روزه بیدا بکن و پروژه سر بیخن جبر وکی امد بجن هبونا کردال ویدره گرنگش بوی پروژه امریکی دوی دبره دانه ماموسته لگوری نریناته چارەسەریya کریزا سوریه ددمان ها دبر kur ve diçe
gelek xwendin jê re hene. Taban heta wek niha du nerîn hene li ser pêşeroja Sûrî û krêza Sûrî. Amerîkî û dewletên Rojava Ewropî avagî dê nêrin, Rûs û Îran û Sûrî avagî dî lê nêrin. Heta wek niha nakokî navbera Rûsa û Amerîka de hene. Heta wek îro gelek guftugû ser wê meselê tê kirin. Amerîkî avagî dibînin pêkanîna destûrê wek va rojên tarî James Jeffrey dibêjin vê ev destûr bê pêkanîn. Pêkanîna destûrê pêkanîna mafê hemî pêkhatên Sûriyan e. Nêrîna wê rêgî destûrî rêya entîxabata destûr bê pêkanîn piştî wê pêkanînê yani rewşek neh Sûrî re wê pêkanîne. Beynema Rûs avagî dî lê nêre. Bînin û rejêm bila bimînin desthilatdar û ev rejêm jî gortina destûra xwe bide kirin ser vê meselê nêrînên cuda hene navbera Amerîka û Rûsya da. Heta digî cana heta digî astê nakokîn bilind. Pejweyekî heta niho hêne hatiye zelalkirin li rojê bê de çûyê bê pêkanîne. بله اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد علی زور سپاس ته میوانی من بو. انجمن انجتماعی کردی لسوریه به شانده تایبت جبو سوریه جیمس جفری را جویا و بحثا ناکوکی و تکلین دنابر انکسی و پیده و نافچه دجه فرین و خالین چافدیری را کرن. انکسی به شانده امریکی تایبت جبو سوریه جیمس جفری را جویا ایرو شاندک جه خواجهی انجمن انجتماعی کردی لسوریه یا باجار کوبانه به شانده امریکی تایبت جبو سوریه جیمس جفری و شانداوی را لباجار عینتابا ترکی جویا لگوری آگاهین آرکه ده جوات لسر نافچه که دجفرینی و خالین چافدیری و ناکوکی ناور انکسی و پیاده دبه جدرکی تایبت جه خواجهی انکسی یا کوبانه با آرکی را راگهاند کو وخواندن تایبت به انکسی و جوین به دمجمیر 4 به دما ترکی لباجار غازی عنتابی بریوه چوه. شاندا انکسی پیک هاتبو جه هر یک جه. محمد اسماعیل برپرسی ریوبری پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و اندام سروکاتی انکسی و علی ابراهیم اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و برپرسی خواجهی انکسی لکوبانه و علی تمی بردفکی شپیلا پیشاروژا کرد لکوبانه و حنان عباس اندام کمیتا ناوندی پارتیا یکیتیا کردی لسوریه و کساتیا سربخواد انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده دکتور کانیوار رسول پیک دهات. تیزانین کو پشتی جوینا ولاتین گروپا پچوک لواشنطونه شانده امریکی تایبت جبو سوریه دست به گرکی هرمی کر کو سردانا ترکیه جبری چند روزان کر و لگل گروپا کاریا ترکی امریکی لانقره جویابو دیده نخشریا باجار من بجگنگشه کرن و لسر آفاکرنا خالین چافدیریه لسر سینوری کردستان سوریه به ترکیه را گفتگو کرن. ده هفدمه کو جفری آماجه کربو کو جوین نازیتان و سودشی تو انجام سرکفتنی و برچاو به دستخواه آنی بون. شبرویه که سروک ولاتوی آنگو دونالد ترامپ پلان الترناتیف آنگو بدیل هنه. شانده امریکا تایبت بو سوریه جیمس جفری را گهاند دوی اندامین پیده و چکدارین یپکه جه انجمنا منبج یا لشکری و سویل تا داویا ویمه بیک جار وکشن و خالین نخشریا منبجه به تمامی بجه ببن. درباره داویترین پیشهاتین نخشریا منبجه و جیبجی کرنا ریکفتنین امریکی ترکی جوینک هات انجامدان و بریارک هات راگهاندن. شاندی امریکا تایبت بو سوریه جیمس جفری راگهاند دوی اندامین پیده و چکدارین یپکه جه انجمنا من به جالشگری و یا سویل تا داویا ویمه بیک جار وکشن و خالین نخشریا من بجه به تمامی بجی ببن. دهل انقره ترکیه شاندی امریکای تایبت بو سوریه لگل برپرسن پلبلندین ترکیه جویا داویترین پیشاتین سوریه گفتگو کرد. جدرنا مدیایی سر به ترکیه و اشکره کرن که شاندی امریکای تایبت بو سوریه جیمس جفری راگهاند دوی اندامین پیده و چکدارین یپکی جه انجمنا من به جالشگری و یا سویل تا داویا ویمه بیک جار وکشن. جفری ده جوینین شوپاندنا جیبجی کرنا نقشره من به جوره کفتنین امریکی ترکی گوتگو دوی تا داویا ساله همی خالین نقشره من بجه ورمجی کرن. سربار کر کول گوری نقشره دوی اندامین پیده و چکدارین یپکی جه انجمنا من به جالشگری و سویل بریا داویا مها 12 بیک جار درکوین. درباره خالین چافدریه
ین سینوری کو امریکا لسر سینور آوا کرنا جیفری داخویانی کو او خال دی پاراسنا اولهیا ترکیه بکن و گوجی کو امریکا بنیاز هن خالندن جی لروجلاتی فراتی آوا بکه. هر دوی درباره ده جیفری گوت کو پیوست رژیما سوریه ده دسالتداریه ده نمینه و به الیکاریا امریکی ترکی چارەسەریya سوریه به دستفنایه. بله تماشاوانین هیجان هاجی علی تمی بردف که شپیلا پیشاروژا کرد لسوریه اندام خوجهی انکسی لکوبانی مهوانی منل سر اسکایپی دمتا باش ماموسته دما باش به ماموسته جوین سر چی بو اجالی کی وهات بو بخوندن سپاس دکم جوا و سپاس دکم قنال آرک و هر کسی تم تماشا که دعواج خارجی امریکی دابو و سفیر جیمس جيفري دعوة بتيبات انجمن الاجتماعية كوباني رابو وإما هيرو ساعات شهر ام فيرا نشتن وفدكي ام بيجن مزن خارجية أمريكية خاصة لما قداري بكن كأنجمن الاجتماعية كردي أو كوباني تشل جماهي ام تشد خازن ام نيرينا حل سياسي وكي بين الشرق الفراد ام تشاو دبينن ون زانن و هر کس زانه شر دیرازور ده بروداوی داره فاوجي خويا خو حاضر دكن انه وضعي هاني انا بالشرقي فرضا جي نرازينه فبخازن حلك دينن حلك سياسي دينه شو مكونات هبن غير رازيبن فاي وانا تشتي ما واضح تشتي جوان فهم كري انه هريما كردي بر حلك داره حلك سياسي داره وتشتي مري نه انجمن اجتماعی کردی کوبانی تنی رو نشتن او قال لك اواكي بالمجتمع المدني رو نشتن ما سوري بس كرد ام تنی تدی مرا رو نشتن با جارد دیانه به انجمن اجتماعی کردی کوبانی رو دنن و دخوازن او علاقه او تیکالی بردوام بکه د نقب ما واندا خويا قال لك اهتمامي بانجمن كوباني ذكرن ولسر لاجئين انه گور نيريني وان 10,000 انسان ملت كوباني الدربه هجبوت شبا ملتو وناغاري قال لك با برسو دهاتا كرن اما يعني نيريني ما وقت دين اشكاري اجبه مساله رو واضحه فقلتن امكانه بيجن تشتكي جاره يكمينه ناو هريما كردي دا انجمانك واني بوفدك مزن را بوی شکلی وفدك زیلتری در دور 10 کسان بو گیش که ممثل رئیس سروک ترامپ و جيفري فاما دبين قابك البيشة ومنطقة ما هرما كردي بروا تطورات من ندارن وسركيشيا وبكي انجمان اجتماعي كرد لسوريا ماموسه چه انجامین گرنگ هاتن رودان و چه بریاجی هاتن دان دوی جوینه ده بريار كاني تشتي يعني او تكلد نقابه ما واندا انجمان اجتماعي كردي او كوباني تكلد نقابه ماذا بردوام بكي او مشروعك البيشوان هي مشروعك وكي شرقي فرات هريما كردي خاصه لما قداري كن انه او مشروعه تشاو چارسر به تشاو نيريني ماجيره تشاو يعني قال لك نقاط ما قلتني خو قلت ما قداري كرن وانا جي قال لك برسي خاطر كرن فاما تشتي هون كانم بيجم تشتي اساسي انه او دخازن فهم بكن تشل جمع انجماني هي انجمان جبوتشم يعني قال لك برس كرن 20 اوفيسي انجماني حتى نهاج بوتش قرتينا وارينا يعني ونجبوتش مثلا كسي سياسات مدار جبوتش الدربانه ارينا قال لك بات بيرسونال كرن خويا تشتي ما فهم كري كانجمان كوباني ما فهم كري انه اف نيرينا توجهك الجمعون هي دخازن داري كوباني را در باس وقت 10,014 در باسون د شهر كوباني را كدنا سوريا فدخازن دريا انجمان كوباني را در باس بن اندر كوباني دست بيبكن كاري سياسي ودعوة كونغركي نتاوي دهاتا كرن شرقي فريد قال لك جماعة مطارح كر انه كونغركي فرد شي ببه یکی وطنی چه به هر کس دیگه جی خواه ببینه چه کرد به چه عرب به چه چرکس به چه هر کسی ده هریما رجالات فریدا هر کسی دیگه جی خواه دیگه ببینه و اونا فکرها گله کی کانن بیجن بعین الاعتبار برن شون و اما یعنی تشتهانی کم کانن بیجن او تشته موجزی کم من نقاش کری و گله کی وانا جی پرست کر انه ملت الكوباني تقاس الدربه جبو تشوفانا قارن جبو مثلا
کامپک لهندا سروجی هي زیاتری 10,000 ملت کوبانی تیره حتی نه زیاتری 10,000 انسان ملت کوبانی گور معلومات ما و ایوانجی توثیق کریه انه دبیجن ملت کوبانی گلک الهرم و کردستان هي ترکیه هي لبنان هي اوروپا هي اف ملتو ما کوبانی ریزگار کر اف ملتوش بود چه بناگره یعنی سوال خو پرسا خو واضح بو و آشکار بو ایمجی ما گوت حتی حلق سیاسی چه نبه اف ملتو بناگره حركي سببك اخويا نا معقوله اف 10,000 انسان در گیش کیش بر انه هناك بيجن والله جبر كار شونه جبر شغل شونه جبر نظام شونه فاما دنيا حلق سياسي تنن الشرقي فريد الهريمه وكردي حلق سياسي تنن باف ملتوف ناغري واوجي قال لك مهتم ببي موضوعه باشا ما اف جوینا هاتی انجام دان چی گرنگیا و جمع انا کسی و کردن روش آوای کردستانی بگشتی هیا جارا یکمین وفدکی مزن بوی رنگی جارا یکی جارا ددیان جارا یکی ام 6 ماهان 7 ماهان بره 14 دولت اتحاد اروپی کانادا امریکان وفدکی خارجی بو ام بوار رو نشتن پشتی 6 ماهان آنا دیسو ام وفدکی جارش خارجی امریکی وفدکی مزن نانو موظفه که خوشاندن انه ما انجمان کوبانی ببینه جيمس جيفري مبعوث صاروخ ترامب فبالتالي تشتكي ما قلتي جوازي حرفيا نقله رئيس ترامب كم ورئيس ترامب دنيري حلق دبيد مهرمه كردي دا تشي ببيد الشرقي فريد دا تشي بي حركس تيدا مشاركه بكي تشتي ما فهم كري تشتي ما فهم كري شرقي فريد بروا داعش بروا داويه خود داره فبالتالي وانا دخازن حلق سياسي تشي بكن هر کس تیدا ببینه اما که انجمان اجتماعی کردی کوبانه ما نامه خواهان دوان و گوام نامه و نقل رئیس ترامپ بکنه و ما قال که نقاش کرن و نقاش ما نمتشنج بون اما منفتح انج هر حلقش هر حوارکش تشتکی را هر کس دبی راضی به جیران کردان دبی راضی بن کسی دوی داره دا راضی بن هر کسی عربی تیدا چهر کسی تیدا هر کس دبی راضی به دوی حریمه دا وتجي خبقري حلك السياسي ده واما قلتي اما مطرح كري يعني قال لك شو بيجي مثلا يعني كونغرا كفارات شبه حركه جي خاطر ببينن ودبن سيا انجمان اجتماعي كردي ده واو يعني تاكيد صار قلت انه او دبينن انجمان اجتماعي برپرسياره ملتي كرد سوريا فالسربي اساسي غير تعامل لك زور سپاس بردف که شپیلا پیش روژا کرد لسوریا و اندام خوجهی انک سلکوبانی علی تمی زور سپاس تم هیوانی من بو. بهاتنا سال هفته روژا جهانی ما فی مروان انجمن اجتماعی کرد لسوریه و خواندن کرج بول دارخصنا مانگرتن که جماوری انجمن اجتماعی کردی لسوریه او و خواندن کر جبول دارخصنا مانگرتن که دجی بن پیکرنین مترسیدار در حقیق ما فی مروان ین کوملت کرد و پرسا کردی راستری ویته کو ارمانجا پرسا نتویا کردی دکه او جی روژا دشنبه ریکفتا دهی هیوا دوازدهان سال 2018 ده. اندامکی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند که هبونا لشکری عربستان السعودیه و امارات لروجالات فرات هیا بله او هبون کیمه شاهین احمد اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند که هبونا لشکری اماراتی سعودی لروجالات فرات دبن ناو پاراسنا پیکهاته سنی عرب هیا بله بخوا هبونا هیزن لشکری هر دو ولات نافبوری جه انجامین ململانی ترکی مصری سعودیه لسر سرکردایتیا جهانا اسلامی. امریکا و ترکیه تکزیل سر بجی کرنا خال نخشره من بجه بریب داوی هاتنا سال 2018 کر ده گروپا کارا ترکی امریکی جبو سوریه جوینه که لدار خست ده جوینه ده تکزیل سر بردوامی کاری هفبش نابرا ترکیه و امریکا ده و بجه کرنا توایا خال نخشره من بجه هاتکرین. خلوصی اکار وزیر بروانیا ترکیه داخواز جیمس جفری شاندری امریکیه تایبت بو سوریه کر و امریکا پروسه آوا کرنا خال چاودیریه نابرا ترکیه و روش آوای کردستانی راوستینه.
گروپên çekdar li Efrînê berdewamên dê talankirina mal û milkên welatiyên sivîl de. Serzarê jê derek xwecehî malpera Pas News ya nûçeyan belav kiriye ku hejmarek jê çekdarên Cebhe Şamî ye ku bi ser opozisyona Sûriye ya çekdar vene mala welatiyekî bi navê Mehmûd xwedî qehwexaneya Mehmûd lê taxa El Eşrefiyê dizîne. Li gorî jêderên xwecehî serbar kirin ku gelek rewşên dizî û talankirinê lê taxa El Eşrefiyê li bajarê Efrînê ji alê grûpên çekdar ve têne rûdan bê ku tu kes rêgirî ji wan kiryara re bigire. Hediye Elbehra endamê desteya danûstandinên Sûriyê banga derketina tevahiya hêzên biyanî ji Sûriyê kir. Dê hevdîtinekê de li gel ajansa Novsitî ya Rûsî, Hediye Elbehra endamê desteya danûstandinên opozisyona Sûriyê ragihand ku di dawî de pêwîst e tevayê hêzên biyanî ji Sûriyê derkevin ta ku çareseriya siyasî li Sûriyê were encamdan. Li gorî biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî 2254 Elbehra di heman demê de metirsiya xwe li ser ewlehiya penaberan da diyar kirin ku nikarin vegerin welatê xwe ta ku çareseriya siyasî li Sûriyê ektîv nebe. Şandarê Navdewletî taybet ji bo Sûriyeyê ku dema erkê wî bê dawî hatiye bang li aliyên nakokdar di Sûriyê de kir ku gotûbêjiyê li ser avakirina komîteyekî ji bo nivîsandina destûrekî nû ji bo Sûriyê bikin. Stêvan Dêmistora Şandarê Navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê ragihand ku nakokî li ser çend navekê ku wê bibine endamên komîteya nivîsandina destûrî hene û erke li ser rejîma Esed rolê di çareserkirina kêşeyên ku têne pêşiya avakirina komîteya destûrî bibîne. Dêmistora ji rojnamavan re danezanîn ku wê di bîstê vê mehê de dawîn Kongerê Rojnamavanî li pêşiya Encûmenê Ewlehî yên navdewletî li dar bixe. Berpirsê sîxoriya esmanî ya rejîma Esed Cemîl Hesen di civînekê de digel efserên rejîma Esed rejîmê de eşkere kir ku dema bê herî welatiyek Sûrî ku penaber bûye vegere Sûriyê wê rastî sizayê mîna ajalan were. Di civînê de sî û sê efserên Sûrî li ser asta hemû hêza Sûrî amade bûn û Cemîl Hesen li cihê Elî Memlûk rêveberê Ofîsa Ewlehiya Netewî civîn rêvebir û behsa pêlanên xwe yê pêşerojê kir. Got ku hemû kesên dûseya wan lê cem aliyekê rejîmê heye daxwazkiriyê wan wê werin xwestin û sizakirin. Her wiha Cemîl Hesen ji efserên Sûrî re dazanîn ku 10 milyon welatiyên dilsozên Sûrî bimîne baştir e ji 3 milyon welatiyên têkder di Sûriyê de. Wezareta Derveya Amerîka dibêje ku Rûsya hewla pûçkirina rêkeftina Idlibê dide û alîkariya rejîma Esed dike. Dê durustkirina sînaryoyên taybet bi karanîna çekên kîmawî de. Bêhtir pêzanî di vê raportê de. Kongereka Bizîşkî li gundewarê Idlibê hat lêdarxistin bi irmanca pêşxistina rewşa tenduristî û pizîşkî li wan de veran. Kongerekî neştergeriya damaran li gundewarê Idlibê bi armanca bilindkirina asta guhdana tenduristî hat lêdarxistin. Hevrêziya Herêma Kurdistanê ya tevgera çaksazî ya Kurd li Sûriyê
دیدارەکە شێوری دەرباری ڕەوشە ئەنێکلسی و شێوەیەن پێشخستناوەیە ژە ئالێ سیاسی و ڕێخستنیڤە دۆ لە هەولێرێ لە دارخست. دیدار ژە ئالیە هەڤرێزکارێ گشتی تەڤگەرێ فەیسەل یوسف ڤە بە بەشداریەک بەرفرە ژە ڕەوشنبیر مدیەکار و civaka sivîl û siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê ve hate pêşkêşkirin û gengeşeyek berfereh li ser hate encamdan. Tevgera çaksazîya Kurd dê dawiya dîdarê de ragihand ku ew ê hemî rexin û nerînên beşdaran berçav bibe, da ku wek belge ji tevgerê re kar li ser wan were kirin. دەستگاha xêrxwaziya Barzanî di pêşkêşkirina alîkariyan de bi ser penaberên Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Duh jî dezgaha xêrxwaziya Barzanî di berdewamiya kar û çalakiyên xwe alîkariyên cor bi cor bi ser bêhtir ji 100 malbatên Kurdên Êzîdî ên Efrînê ku li Herêma Kurdistanê neştecîne dabeşkirine. بەنسبەت هاوکاریکردن بۆ خەڵکی ئەفرین کە لە کوردانی ئێزیدیەکانی ڕۆژئاوا کە لە شاری ئەفرین هاتوونە بۆ هەرێمی کوردستان 52 خێزان لە شاری دهۆک و شێخانن 65 خێزان لە هەولێرە دوێنێ لە جەژنێکی برا ئێزیدیەکان هاوکاریمان کردن ئەو هاوکاریەش پێک هاتبوو لە کۆمەڵێ ئەرزاق و کارتۆنی پاککەرەوە و بەتانی و کۆمەڵێ جلوبەرگ و لەگەڵ کۆمەڵێ پێداویستی ترکە بۆ ئەو ئاوارانەکە لە شنگال نیشتەجێ بوون یاخود لە دهۆک یاخود لە شێخان یاخود لە هەولێر. Berpirsiyarê rêxistina Zaxo ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gel pizîşkên Kurd li wê navçeyê civiya. Di civînê de behsa rola pizîşkên Kurd di dermankirina birîndarên pêşmerge yên ku li şerê rûbirûbûna Daişê û heşda şebî de birîndar bûne hatine kirin. Hoşeng Semgamor berpirsiyarê rêxistina Zaxo ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rola pizîşkan bilind nerxand herwiha di civînê de pizîşkên Kurdên Rojavayê Kurdistanê biryardan ku nerxê pişkînîna nexweşan lê tevaya parêzgeha Duhokê ji bo malbatên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bibe 10,000 dînar û ji bo malbatên şehîdan bê beramber be. Lêbêtiriya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê baranbarî. Bajarê Dêrka Hemko ya Rojavayê Kurdistanê pêleka baraneka bihêz barî. Gorî ji derên taybet ku ew pêl ji duh êvarî ta îro sibihê berdewam kir. Duh rojaînê li kampa Darşikran ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi Hewlêrê ve xwecehiya Darşikran ya Yekîtiya Xwendevanan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava semînarek derbarî helbesta Kurdî birêkxistin kir. Semînar ji aliyê helbestvan û medyekarê Kurd Rifat Hacî ve hate pêşkêşkirin bi alîkariya hunermend Luqman Mehmûd birêve çû. Li semînarê de Hacî behsa helbesta Kurdî, jiyana hin helbestvanên Kurd û qonaxên pêşketina helbestê kir. Bi beşdaran re gengeşe û şirove kir û gurzek helbestê xwe jî pêşkêş kir. چشم و چاوا جونا راوا گیرن داوا دوگوزد جانا دجوار وخود هر جار من افین دار تا ازل جمیری دار شرفی دار وک شهید دار و مزل جمیری دار شرفی دار و شهید دار و مزل Li kampa Darşikranê jî lehî kirabûye elgorî ji derên taybet ku li kampa Darşikran ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ji duh êvarî ta îro demijmêr dehê sibihê barîna baraneka bihêz berdewam kir. Partiya Yekîtiya Demokratî ya Xristiyanê li Almanyayê Ingrid Kramp-Genbauer serok ji partiya xwe re li cihê Angela Merkel helbijart. Partiya Yekîtiya Demokratiya Xristiyanî li Almanyayê Ingrid Kramp-Genbauer serok ji partiya xwe re helbijart li cihê Angela Merkel seroka wê ya berê.
کرام پاور به 517 دنگان ji 999 navan serkeftin bi dest xist di jî rekberê xwe Friedrich Merz zê ku tenê 482 deng di gera dawî ya hilbijartinan de bi dest xistibûn. کرام پاور re piştî hilbijartina wê wekû serok ji Partiya Navborî re got ku piştî 18 salan ji serokatiya Merkel ji partiyê re ew dibêje ku divê ew yekbûyî bimînin ji bo armanca wan ya hevbeş ji aliyê wan hemiyan. Ingrid Kramp-Power 59 salî ye, seroka berê ya desthilatê wîlayeta Saarland ya Almanyayê bû û karî bû dengê Merkel bi xwe wergire di hilbijartinên serokatiya partiya wan de. Merkel niha wekû rawêjkar kar dike lê serkirdayetiya Partiya Yekîtiya Demokratî ya Xristiyanî li Almanyayê piştî 18 salan bi cî dihêle. Angela Merkel li xwediya nameya diktora di kîmya fizyolojî de wergirtiye piştî şoreşên sala 1989 tevlî meydana siyasî bû û gelek postên siyasî di partî û desthilat û hikûmeta Almanyayê de wergirt. Di navbera cîgira berdevk û wezîr û rawêjkar de ku yekem jin bû ew post wergirtiye û duwem jin bû serokatiya Encûmena Ewropayê û Kongeha Heşt werdigire. Merkel her wiha roleke sereke di rêbaza welatê xwe de derbarê penaber û koçberan de di rêya serkirdayetiya xwe de ya rawêjkarî de wergirt. Du caran Merkel bi navê bihêztirîn kesayetiya cîhanî ji aliyê kovara navdar ya Forex hate binavkirin ku ew bilindtirîn binavkirin e ji demeke dirêj ve li ser astê cîhanê. Ji aliyê kovara Alzheimer ve jî wekû kesayetiya salê hat destnîşankirin û pesnêwê wekû rawêjkara cîhana azad hate dan di adara 2004 de. Merkel dirêjtirîn dem wekû seroka hikûmetê Yekîtiya Ewropayê de ma û niha jî seroka koma heft welata ye û di gulana 2016 de ji aliyê kovara Forex bi hejmara cîhanî û ji bo cara dehan wekû bihêztirîn jinê cîhanê hate destnîşankirin. Merkel xwedan roleke mezin bû di wergirtina penaberan de bi taybet yên ji ber şer ji welatên xwe derketine li Ewropayê rabû û penaberên Sûriyê bi taybet navê wê kiribûn dayikê Merkel ku Merkel xwediya gotina xwe ya navdar bû ku em dikarin her tiştekî bikin ji bo dîtina bihaneyan ji bo siyaseta dergehê vekirî li pêş penaberan. û bergirî di ber nerazîbûna milletê Ewropayê de kir derbarî wê siyasetê û ziyan gihişta Merkel bi xwe ji aliyê siyasî ve. Merkel dayika penaberan îro posteke xwe ya giring ji dest da û radestî cihnişîna xwe kir. Gelo wê cihê wê niha karibe berevaniyê di ber mane û mafê penaberan de li Ewropayê bike yan jî wê penaber sêwiyên Merkel bin. Şêrîn Kîlo. Nojîn Mustafa çîrokeke ji hêviyê ye. Keçeke ji Kobaniyê karî bû kursiyê xwe yê taybet bi xwedan pîwîstiyên taybet bike gemiyek û deryaya cîhanê pêderbas bike. Nojîn Mustafa keça Kobanê ya 19 salî ku keçeke xwedan pêwîstiyên taybet e tu carraman nedikir ku jiyana wê bibe pirtûkek û bê wergerandin ji bo 13 zimanên cîhanî. Wêneyên wê li ser kanalên cîhanî û malperên nûçeyan belav bibin û li pêş cemawerekî berfireh raweste di yek ji mezintirîn û navdartirîn programên cîhanê yên televîzyonê. û rêxistineke cîhanî mîna rêxistina Human Rights Watch û Yekîtiya Ewropa wê jî nêzik ve nas bikin û binirxînin. Dema nojîn keça Kobanê ya ku şer û êrîşa Daişê di 2014 de du beşê wê roxandî behsa jiyana xwe ya Kolbajarê Helebê derbas kirî bi vîneke diyar dibêje ku ew ji ber rewşa xwe ya taybet ku ji her du lingan pûç e nîkarî tevlî prosa xwendinê li dibistanê bibe. Lê piştî demeke nedirêj wê karî bû bi xwe û li malê Sûdê ji tora internetê û kanalên İngilîzî yên televîzyonê wergire û xwe fêrî zimanê İngilîzî bi awayekî profesyonel bike û karî bû dest bi xwendina çîrokên Kurd û piştre romanên dirêj yên İngilîzî bike. Nojîn dibêje ku wê bi xwe ji dengê bombebaran û teqînan xwe vedî dizî biriya bilindkirina dengê televîzyonê ji ber ku eger rûdaneke rûdaba wê her nikarî bû xwarêzgar bike. û ramana herî ku wê diêşand ew bû ku ew bibe sedemek li pêş reveke bilez ya malbata xwe ji ber zehmetiya veguhestina kursiyê wê yê taybet bi rewşa wê ya tenduristî û ji ber wê yekê biryar da ku tevlî koçberiya qaçax bibe û li gel xuşkeke xwe berê xwe da Ewropayê di rîyeke deryayî re û karî bû xwe bigihîne Yunanistanê û piştre Almanya. Nojîn bi durust gotinên dilêş xatir ji welatê xwe xwest û got bibûre welatê min ku min te hişt di demekê de ku ceng jiyana zarokên te diçine.
نوژین دیرۆک و چیرۆکا ژیاناخوا کرا پرتوکەک bi zimanê ئینگلیزی ew jî piştî gihiştina wê ji bo welatê Almanyayê. Ew jî sala 2016 ku nivîskara Brîtanyayê Christina Lamb hevbeşiya wê di nîvsandina wê pirtûkê de kir. Pirtûka jiyana nûjîn dagirtiye bi bûyer û hûrguliyên xemgîn û yên tirsînak jî hincaran ku xwînerê wê pirtûkê hez dike ku tenê çîrokeke ji xeyal û sawêran lê piştre te kes dike ku rastiyeke û nûjîn raserî wê hatiye. Ew pirtûka nûjîn ne tenê behsa çîroka jiyana wê û rûbirûbûn û hûrgiliyên derbaskirina rêgiriyan di her qonaxekê jiyanê de dike lê her wiha nameyeke ji bo cîhanê û tê de rûwê mirovî yê penaberan yên ku neçar bûne welatê xwe bihêlin diyar dike ku ew ne tenê hejmareke ew têguhertin lê mirovin û cengê ew bihujandine û ew jî karîna wan heye beşdariyê bikin di avakirina civak û welatan de yên ku ew li xwe girtine. Nûjîn behsa destpêka şoreşê li Sûriyê dike û çawa şoreş hate veguhestin ji bo şerekî giran û behsa geşta xwe ya koçberiyê û kiryarên bazirganên mirovan an ku qaçaxçiyên riya koçberiyê dike û metirsiya belemên biçûk û çawa koçber dibûn alîkar di hêlgirtina kursiyê wê de. Nûjîn piştî belavbûna pirtûka jiyana xwe dibêje niha ez hez dikim ez kesek bisûdim ji ber ku nûjîn bi salan jiyana xwe tenê li paş pencerê derbas dikir ku mala wê li qatê pêncan bû li taxa Şêx Mexsûd û asansor nebû û nikarîbû di wan qadirmeyên zirav re dakeve ta ku ji mal derkeve û bi salan di mala xwe de zindankiriya rewşa xwe ya tenduristî bû. Nûjîn ji aliyê navdartirîn kesayetî û rêxistin û yaneyên werzişê û hunermend û ekterên cîhanê destxweşî û vexwendinên taybet wergirtin û ew pirtûka jiyana wê ya bi navê keçek ji Helebê bû nameyek bi zimanê penaberan li ser astê cîhanê û navdartirîn kesayetiyên cîhanî ew weke simbol ji bo xwe dîtin. Melala Yusufzay, hêlgira Xelata Nobel ya Aştiyê got ku ew ji nûjîn fêr bûye ku sînor ji xewnan re nînin û ew li heng û handera me ye û şîret kir ku hemû kes pirtûka wê bixwînin ta bihêztir bibin. Nûjîna Kurda xewna wê bû ku geştekê di asmanê de bike lê ew xewna xwe bi dest nexist ji ber rewşa xwe ya taybet. Lêkarî bû di heşt welatan re bi kursiyekî xwedanpêwîstiyên taybet xwe bigihîne Ewropa û nameya xwe bide cîhanê hemiyê. Seredana tu stêrkan nekir lê navê xwe kire stêrkek. Şêrîn Kîlo. Valîkariya Tîma Erkê bultena nûçeyan hate pêşkêşkirin biryab dawî anînê jî ser nûçeyan lê bîraw bînin. Şandeka Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li gel James Jeffrey şandeyê taybetî Amerîka ji bo Sûriyê civiya. Bêbûneya Roja Cîhanî ya mafê mirovan, Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ve xwendinek ji bo lêdarxistina mangirtineka cemawarî belav kir. Tirkiya daxwaz ji Amerîka kir proseya avakirina xalên çavderiyê li ser sînorê Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê rawestîne. Wezareta Derveya Amerîka, Rûsya û rejîma Esed bi hewla pûçkirina rêkeftina Idlibê tometbar dike. Spas û el bultenê temaşe kir.